Mabuyani, munjani? Salibonani lonke mule Zimbabwe, ngiyalamukela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Nxa kukhulunywa ngendaba zokuthwala, mina kuthi ngikhale, kuthi ngihleke, ngoba ngathwala ngingakwazi njengefani. Mina ngingumfazi osefelwe ngabantwana bonke abangu4 ngenxa yesithwalo sami. Mina ngangisenza okuhoda amadoyili ledobi lama-seat covers ngisiyathengisa eGoli. Yebo kwakuhamba kodwa kwakungajabulisi vele. Abanye bami babethengelwa konke bephenduke belemali eningi sibili. Baze bagcina besithi nxa ngifuna ukubajoyina lapho abasizwa khona ngihambe labo. Udubo luyakwenza uvume konke sibili, njalo lokufuna impilo enhle umuntu uvele eyenze konke. Mina ngangifuna uku-extenda indlu yami lokuthi abantwana bami behlale kuhle. Ngahamba labo lapha ababesizwa khona, ngaphiwa iluba kwathiwa lithelelwa ngochago kuphela. Lamanje izinto zaqalisa ukuhamba. By then indaba zokuthwala zazingekho, ongithi zazikhona kodwa ngangingazizwa. Akula into eyayihlupha ukuthelela iluba ngochago kuphela. Indaba yaqalisa sengile maid. Ngalibala ukumtshela ukuthi engatheleli iluba elaliserumini yami. Njengensuku zonke ngahamba le-staff sami eGoli, ngafika ngathengisa kwathengwa konke. Ngaphenduka ngapha, ngafika ngalala njengomuntu owayediniwe. Kusasa ngavuka ngabona iluba seliwomile. Ngathela uchago layala ukuvuka. Angizange ngacabangela lutho. Ngazwa ifoni ikhala, i-landline by then. Ngu-headmaster wesikolo somntana wami, wathi umntwana uwile esikolo. Ngathi ngifika esikolo bathi umntwana sebemthwalele esibhedlela. Ngalandela ngifika kwathiwa umntwana akasekho. Ngazwa ubuhlungu, ngakhala, ngiziphosela phansi ngoba ngangilezifiso eziningi kodwa kwasokuphelile. Ngaleso sikhathi kwakungakafiki emqondweni ukuthi kungaba kuliluba elibulele umntwana wami. Ngayala ngilithelela iluba ngochago lisala ukuvuka. Ngabuza abanye bami bathi uphule umthetho, somelela uzabona ukuthi kuzahamba njani. Ngathi ngilele ngabona laphana okuleluba leliyana kulamehlo abomvu ayengikhangele. Ngavuka ngiseqa, ngilayitha ilayithi, ngabona kulenyoka emnyama tshu. Ngaginqa leliyana langa, ngaswela ukuthi ngiyenzeni. Ngaphela amandla, ngaphonguwela phansi. Inyoka yakhuluma lami yathi ifuna igazi ukuze iqalise ukusebenza. Lokuthi inyoka iyakhuluma kwangiqhuqhisa kakhulu. Lokhe ngazalwayo ngaba yimi, ngangingazake ngizwe lokhu. Abantwana bami ngangisithi ngingabakhangela inyembezi zijuluke, ngoba inyoka leyo yayisithi ifuna abantwana bami. Owafa okwesibili waphuma labangani bakhe besiyadlala, watshwa yimota wafela khonapho. Omunye wazibophelela, omunye walunywa yinyoka ngoba wayelama-marks awenyoka. Nginje angisela bantwana ngenxa yeluba lelo elazotshintsha laba yinyoka. Okwamanje ngihlala lenyoka leyo iyabulala abantu abemulini. Imali ngilayo eningi kakhulu, noma oyifunayo ngingamupha imali kodwa ayithengi lutho olubonakalayo emuntwini yenalowo ngoba ngiyomuthi. Mina yimi ngedwa engingathenga ngoba yimi umnikazi wenyoka lemali. Yiyo ke i-confession esuka kudadewethu. Uthi yena wathwala
kudala kuseselama landline and wathwala njengefani engakwazi. Iluba latshintsha laze laba yinyoka ngoba iluba leli lathelelwa ngamanzi, lona lifanele ukuthelelwa ngochago. Into engifuna ukuyitsho lapha ukuthi udadewethu uthe noma oyifunayo imali ebuye, amfuni abantu ababuya ku-inbox yami besithi sisimacho sicela usifuna imali kasisi lo. Hayi, mina soze ngilinikeze amanamba kasisi lawo ngoba ayikho leyo nto, ayikho vele leyo nto yokuthi siyaphanana amanamba emali yesithwalo and then imali yona lesikuhlupha suzaphenduka suthi usisimacho nguyowangiphaye inamba. Akulunganga. Akulunganga khona. So lingabuyi ku-inbox lisithi hayi sisimacho sicela lathi sesidubekile. Aliyabuya likhuluma indubo zeni. Ngaze ngathi kwathi umsobho kwasala amaqatha. Hayi, akulandaba ukuthi udubo lwakho lukhulu kangakanani, but okusalayo mina angisoke ngiliphe inamba zona lezo ezikadadewethu othi ofuna imali yona leyo. Labafuna amanamba besithi bafuna ukuthwala lapho kwathwala khona usisi. Hayi, akulanto enjalo, asithwalisani lapha sitshelana ukuthi siyekele ukuthwala, sitshelana ukuthi singahambi siyethwala. Angithi yikho esikutshelanayo lapha e-channeling le, senzele ukuthi siphephe engozini. Lawo ungazi ukuthi ibhizinesi lakho mali ngahambi kahle susithi hayi la mithi ngiyethwala. I know ukuthi bakhona abantu ngalesi sikhathi abasukayo eZimbabwe bebuya ngapha eSouth Africa ukuzo stocker. Bakhona abastokayo. Uyabubona abanye bethengisa izinto zabo, izinto zihamba ebuyele sibile eZimbabwe le change. But wena ungahawukeli, just know ukuthi one day lakho ilanga linja lizafika. Just have faith ukuthi one day khonokho kwenzayo kuzonjani kuzophumelela. Ayikhona ukuthi uhawukele labana ababi besenze okwabo besenzani la ususithi bosisi bengicela ukujoyina. Bayakujoyinisa vele ngoba bayafuna labo ukuthi la udubeke njengamadubekelo wona la abayenzayo. Yebo le mali yona le eningi abahamba layo, but isiphetho sangona ukuthi imali yona le iyabahlupha, abalamthabo ngemali yona le. Like usisena lo khathe simali uselayo, abantwana bonke sebephelile ngendaba yesithwalo. Angithi yena initially wathi eqalisa ukuyastoka, eqalisa ukuyathengisa khona ngale eGoli bethengisa ama seat cover by then. Wayethengisa ama seat covers esithi ufuna ukuthi abantu bakhe benjani behambelele phambili beye lapho wayefuna khona ngoba wayelezifiso. Uchilo wathi wayelezifiso zokuthi abantu bakhe beye somewhere. But abantwana labano owathwala esithi ithi nthwale ukuthi like ithi ngingezelele ukuthi ngizuze imali, wangezelela and then abantwana bankona abasekho, sesele yedwa le mali yakhe lenyoka yakhe. Yabo? So isifundo sonesa ukuthi labana abahambayo besiyathengisa, bahamba besiyathenga, suthiseka ngakhonokho lakho, suthiseka kakhulu ngakhonokho lakho. Uyekela ukuhawukela labana abasebhasini ababe bethenga bebuyela lama change bestock izinto eziningi. Khonokho kulutshwana okulisako kuyi1 khonokho ungafaka ifaith, ukhuleke kuNkulunkulu, uNkulunkulu will bless you. Wena olesakeli 1 uzothola ukuthi wena ngolo olenjabulo, ngolempilo eright ecacayo. Labana abalamasaka amaningi bona labana yiba bathwele izinto ezisindayo. Ngiyabonga ngokulalela. Please like, comment and share and also subscribe to each channel.